Henga mi puite kan sabay ni loading ang mo. Shot and that is spread. Sharp. Cut. Vina kang Kualian, School Education Minister Zom tak Dr. Vanal Thana, Independence Day si bay kan law bog siya, kan law lom siya ni. Shot and that is spread. Ross just load. Slamy. Sas. Shot and that is spread. Buzzer. Sas. Mi puite ichuang ula. Shot and that was spread पर 11 contingent आपका इंस्पेक्शन के लिए हाजिर है श्रीमान स्वतंत्रता दिवस परेड को मन से जोड़ने के आगे वर्णन करें श्रीमान परेड तीनों तीन कॉलम में मन से गुजरने के नाम भगवान को तीन से लगे पसीना 20 कदम तीनों तीन कदम चलेगा दाहिने मोड़ Vina hian anam contingent pakhat kan neya chumi de chu government na thel college NCC te an neya tin na thel ko pui chunga zirna in sang sang atangin school Vina kang parade commander hi SI Zion Kang ani. Nang pasar si bay book turang ma mi ka swai sa tu te hi. Government na thel college NCC te ani. An commander hi cadet Zhou Tan Sanga ani. Sunan ang
Arts Bukmet to the government here secondary school the Ania Commander he si Kong Hon Moi Class Chef Zirlayani Shuai Chuangi Class 12 kay Shuai Maya tunay yan FB Higher Secondary School 10 Nampuan Barsi Bayan Bukmet ni Moria Public na hian Nampuan Barsi Bayan Bukmet and Commander he Malsom Zeli Class 10 Zirlayani Tunang Nampuan Barsi Bayan Bukmet to the 65th School 10 niya and Commander he Arlan Munkimi Class 10 Zirlayani Tunay hian si Moya Class 8 kay Shuai Maya Presbyterian English School 10 Nampuan Barsi Bayan ang Bukmet ni Bukmet to the Government Higher Secondary School Boys 10 niya ang Commander he Johanna Rempanga Class 12 Zirlayani Repeat na lang happy Class 10 kay Shuai Maya Government Southern High School 10 tunay yan Nampuan Barsi Bayan Bukmet ni Government High School 10 tunay yan Nampuan Barsi Bayan Bukmet Meka ang Commander he Nalpagpuya Class 10 Zirlayani Tuna Nampuan Barsi Bayan Bukmet to the Government Model Middle School 10 niya ang Commander he Lanse Zeli Class 6 Zirlayani sa to the Government Middle School 10 niya ang Commander he Betsabi Valerie kami ani tunay yan Government Middle School 10 Nampuan Barsi Bayan Bukmet ni
ha voice som sari le pasari na le independence voice som sari le pariat na thial district puya kan mang thei hi aro pui tak zeta heli lo mom taka hian zoram pui som som te le abik takin na thial district mu pui te sibai u ka selu kumin independence day atana sarkari thupuya nei chu vikshit bharat developed india ti ania chu anatum chu kumsang hi somli le passaria india independence day voi zana tin kuma ramin todel india thlen tum na zel ani voina hian india ram hun sanga independence day ro pui taka man ani in new delhi prime minister wap na hnoya man ani a red fort nampuan za pot harin kun man ani Mizoram apo kan ko puiber aizol sipai lamuala kan chief minister wap na hnoya man ani bok independence day alo thena india in min oktu laka zalen na kan nei kan fiat chu rolin kan zalen na in khotlang le mimala dikna chanvo min pek tel chu serengin mason na kong zonan in mangchang kai selang u chu zalen na kan nei theina na kan ram suai tu miro pui tak tak te chu serengin za na chibai bu thar le thinang u kum son ti don ha thiela kan ho tu ten district nei tura an hun le tha an lo sen thin chu zuni thum sang ni som pakwa khan ti lo thin ni in deputy commissioner san nin kan lo in rail bo sang ta chana district puikinga hlan kai kan ni atangin kumnga lai alokal le ta a independence day po chumruk na kan man na ani na thial hi district puikinga hlan kai kan ni ma poin khoen ton tlang le mizorama kholang sa pol tak kan ni sa ringa na thial district hom chunga po khuwa le mun poimo le lar tak tak kan nei ti kan sia a tun laya hei chedin hun choi san kan soina sa a hemi atan hian ha thial district ki zofa te hun pui athana om tak mai ani mizo thule lalama hingian der pol thingsai khole tui sai ku tibaka lal sang zori sai lo te lo seilen hun ania lal nu ro pui berte singami den lungral lal nu ro pui liani le dar zo lal nu dar bilite ro rel na thin ania hengte wang hian hatial district hi amhing than pha a asul nu te an sul nu te le chanchin te kan choi nuna an hiak nu zui zer turin kan in cha ani dar zo han soi hian violent voi ni na laya for trigger teril ruwa alo langa hei hian alan tir chu hnathil district omna lai hi mizoram tan asap chong takin strategic point ni in apoimo emema myanmar ne na inri kan ni awangin security thila te dan lova thil to rup dan na konga te kan poimo hle ti kan thriat angai ani na thiela kan thil ti chin chiat lak tak mai pakhat chu pui di lui kan hin hala cha tam tak lo pung hi ani tulai khovela chuan khuarel kum hal hi apoimo emema mishing te hi khuarel chereu tu ni lova en kol tu tura pathianin mo phurna apek kan ni a na thial mi pui ten hei hi thatak maya kan kalpui hi alomom em ani district anga thanna tur kong tam tak kan nein ka sia a ama sabera chuan literacy rate thatak kan neya HSLC exam a mizoram puma top 10 na lang po mi somzen zone kan nei to a hei hi history mai ni lawa nakin thlenga kan som so zel ka be sei district ho tu te wala nain education le skill sector ma kan son na sa ti sia a tunlai momo thiamna kumzabi somhi pakhat na thiamna 21st century skills hoi zonga zinna kan kal uya thiam thil big mai e zamnana kan man zel ngai don ane in fiamna lama po theina na satak kan nei ti sia a kan bial tu MLA po junior le senior level a
India football team captain ni thei ania ani hnungzuin apala na azara infiam na kongsang sanga state level ai sang kan thenzel thei be sei tlat ani tourism potential kan nei thole in alanga kan soi to angin heritage tourism tan dar zole dian lung kan neya ke mani kan luta kan ti lar thiam zel anga yang chu mai ba ka tun ma amun ma nuam tak tak kan neya eko tourism tan tui pi di kan hun te purun tang te sau van lai phai te sau chong tui te kan neya khwal zin kan hip thiam zel chuan henga hian revenue siam theina kan nei thavia ome kong pui thatak national highway panina kan tang kan nia chang chang kal ko kan wa ei hian ei hi ka han kai thiam ngai tuna hi district kunzo kan hi mek zela district tharnina rilru pulovin mizoram district zinga enton tlale kongsang sanga masoi tu ni turin tang rual zel turin kanin fui ani sarkar hala na sang sang anta lang le lok ila district administration lama hian district administration khai khom tu deputy commissioner office changthur tak mai chu september ni khatsan ni sombi pathum khan luatran ania hei hian special central assistance noya cheng vai bel chi soma sak ani certificate license le permit rang sang te pek chu thin ni in kumsang ni somni pathum hi li chunga revenue receipt chu cheng noi nga sing sari zakwa somnga ania khuarel che tok te chon dolnan SDRF noya cheng noi somthum panga singthum sangthum zanga somnga pe chu to ani superintendent of police office ven himna noya MLA sang ni somni pathum in thana monam tak nei ania kumsang ni somni pathum chungin case somri le paruk zialuni in district detection rate chu za sampua ani January ni khadatanga July ni somthum pakhat sang hi somni pali khen khan case somthum le paria register ni in detection rate hi za sampua pani ania criminal law thar pathum le case na dual NEPS NVX several crime le te chungsanga po thumsang sanga awareness le sensitization campaign kan pui ani Minister in Excise and Narcotics Department to Mizoram Sarkar Department atom hasak ber singa hangin January ni somathum sang ni somhi pali khan Excise and Narcotics Minister Hobin go san sang thalai te ko khomin ui ho do chang sim hoin an soi howa heminu hian aizole district sang atlom ngai pol ko san le sarkar mi poimo te ne rui ho do konga in drone khom na voi engamosan nei ani to a district ina tlomngai pol le ko san suai tu tene rui hlo do konga income na bot sai tum ania kal puime ani bok ani agriculture lama hian RKVY PDMC noya tui da khol na somli pakhat siam ni in tank som pakhat thom chat ani saphak project pangzola solar pump sak ani ba ka hai chi lo ka na le lo nei tu te momo chang chu subsidized rate a pek chu ani ENE lam 33 kV substation to 1.6 MVA atangin 2.5 MVA augment ania na thial chan ma ri venga 100 kVA to 250 kVA augment ni in pangzola 25 kVA to 100 kVA augment ani bo 11 kV line le distribution transformer kan hi te chu tui zaw le wikak zawa te a lo nei tu te tan siam me kan ya na thil tauna 1.72 kilometer khatle point sari panthei LT extension line chu siam ani ya Mount Himpuiram 132 kV substation siam me ani public health engineering na thil khuain tui hiang har zo ka amu thenan amrut 2.0 noya tuizem lian kan hi luka noi li le acham de dong ve ve siam jem noya sam bangai phai tu la solar pumping manga kalpi mek ni in pump test che baba ani to a district laboratory building sakmek ni in November thla pe fel man be sei ani women and child development noya sarkar enkol home pathum din ni in
na thok tu mi som thum lak an ni a no pang din hun har sa zual te chom dol na tan kum sani som hi pathum chung khan sponsorship hi no pang som li palin he na pek chuani in kum sani som hi pali chungin no pang zale pan hi ne na pek chua ani fisheries noya hian riverine conservation program mala na chu chak taka chonjom zel ni in YMA branch sang tenen tang kopin dan bo se tu chuwa dan nga mala zel ani PMMSY scheme noya chung kwa da sang thu ko tenera wi khwa siam chan puina pek ni in RKVY scheme noya chung ko som pa ne na cheng noi sari la sim phat sa ha di siam na tu ta pek ani land resources soil and water conservation noya RKVA le naban noya apeng sang tho ania community water harvesting tank pahi individual water harvesting tank som pathum check dam som pathum bench terrace hectare som thum contour trench som pahni le pipe distribution chung kwa som pahatne na pe ani sericulture mulberry silkworm le eri silkworm tui chu farmer hun he asim chuani in government mulberry seed farm mulberry plantation farm acres saria zaw siam ani a muga silkworm tui sangli somla chu thar chuani in chung muga silkworm tui siam na man ani silk samagra tu eri silkworm ka kun thar chuana tu central scheme don hoya beneficiary samruk le paruk anum me health and family welfare district hospital thar chu sakmek ni in som thum thei tura ro man ania national standard laboratory building saktuma mala mek ni in khol thar semi auto analyzer chu don ani to bok sani som hi pathum som hi pali financial year now sen thi rate infant mortality rate chu Hathil district ka som panga ni in nu naw chunga thi maternal mortality rate a nil ani no pangkum khat noi lam vaccine pek vek ani in fully immunized status ne ani HNVT RIDF noya district veterinary hospital chenwai za som hi manle district veterinary office chenwai somoman sakme ni in CVO quarters le VO quarters te sakso to ani rural development DRDO hian central sponsored scheme song pathum MGNREGA PMKSY 2.0 le PMAYG te ya Sani somhi pathum sani somhi pali reporting period sunan na sani som zeriat somli lokfel ani PMAYG hian Hathil district sunga khasom period komin beneficiary za som thum period hera process format te ani EBFTA solid waste management center DPR CM proposal district urban development office Malanay district hospital na Economics and Statistics Department here. Biang le tizar numal takachin siya inin kung saan isang hipatom sa mga sunin na biang zatom sa mga panga sin siya ang iba ka mga pati ang sin siya puka Horticulture Department Daban Nuaya Warehouse Camp Collection Center Manager Quarterly Chakidar Quarter State Natil Horticulture Complex Sakura Legend Laki Nila Terzun Chua Roman Oak Nilin Saknatur Hundito Ano CM Handholding Policy Atan Hian Hathil District Suma Society Samsung Kongadin Niin Farmers Individual Contact System Ani So Ting Khasum Thum Panga Omin Anvain Chung Ka San Khazari Som Pathenom Marsa Ching Samthum Pakat Omin
ข้อสมทุนกับตัวนี้อันว่ายังสูงกว่าจะเรียกสมทุนกับนี้ไอเอ็นจีข้อสมทุนอเมริกันว่ายังสูงกว่าสมทุนน้องKVK कृषि विज्ञान केंद्र थाईले ही चुनाव क्विंटल नीलेशन बेटे सु अंदिया NICR प्रोजेक्ट नोया पुरहा पक्तुरतान कस्टम हायरिंग सेंटर थरसम मंगल फाया हनीन नाथिला तो अनि डिस्ट्रिक्ट सिविल सप्लाईज ऑफिस सेंट्रल स्कीम छत्तका कल्पुनी इन PM पोषण होया मिड डे मील MDM ले अंगनवाड़ी लो पंक्तितान बुफाई छा 45 राइस के अन्ने ICDS Nathil ICDS noya kasam piporuka Anganwadi Center so za som panga making beneficiaries no pang piang limatranga kumruk sang hi zakwa somruk le now pai le now pom zathum som paruk anom meka heng beneficiaries zong te hi portala thunin Aadhaar ne thum vek anni PWD noya hian kumsan hi somni pathum hi li chung khan mala na song chang nei to ni in chung te chu formation cutting kilometer sadile point pani pali blacktop kilometer somthum panga point pakwa pariat pani concrete pavement kilometer som pakhat point bial pakhat culvert somthum le pani protection wall zaruk som rukle pani forest Nathil forest range noya mala na song chang omin chung te chu Nathil district Level 5 Protection Committee mala nain kang mai ven konga thei tok chu ania kang mai ven konga ti tha te than chuan in kumtil loman tha pek thin ania kumina po pek le tura ruam man ani higher and technical education kumsan hi som hi pali ni nga se sona atan first semester azilai somwa pathum third semester azilai som hi le pakwa fifth semester azilai som hi pariat avain July Zasom enrollment is to ania kumin undergraduate exam pass percentage somruk pathum point panga pali nei ani Republic Day sami somhi pali NCC parade avai khatnan antela CATC camp council anaya delin gold medal pati anla ani School of Agriculture Sciences and Diploma in Agriculture Sciences kumhi zir course in Mizoram State Council for Technical Education affiliation ti ania RIDF nabat phase 2 sumhangin boys hostel noiza somriat mante guest house noiza somthum mante type 2 quarters noiza som riat man le type 3 quarters noiza somnga man huti sabmek ani taxation Deputy Commissioner of State Tax Nathil Zone thoktu 10 anti versu MVET tax GST le professional tax conform ania kumsan hi somni pathum somni pali chu October san hi somni pathum atanga khon khom dan chu hiang ani GST MVET professional tax atangin avain noi somni panga sang hi somsari pathum ania April atanga July chunga sang hi somni pali chunga khon khom chu hetiang hi ni GST MVET professional tax atangin noi zale pathum sang thum zathum somni pakwa ani School Education Department, Higher Secondary, Government Higher Second, November Sanghi Somhi Pakhatatangin Samagra Siksha Noya, Science Building, Saktanania, Hen Hahi Zasum Kovel Tho, Zotonin, Tun Academic Session Chung Henlua, Han Basi, Ani, District Sunga School Building, Toilet, CWSN Toilet Sakharle, Tuam Chat, Kalpui Anibaka School, Tui Tiang Himin Tu. Le ro tui khol na siam ni in school eng maza ta tui da vo na litar somriat leng da an ni to lam a grassroots sports development program noya football hockey badminton boxing training academy kalpui mek ni in center tina hian transfer le a trainer le assistant trainer chatak tak ten anin kol mek ani in hemi ba ka hian middle school le high school zirline heisia zong ten hena self defense technique zirtin ani so me ani samagra shiksha Nathil district tan tun kum sang hi somhi pali somhi panga financially chung atan amhan tur sum cheng noi zasari somli kan hi point pathum pakwa ZPAB in approve alomom le ani kan ham
ropui tak din tu te mathir tilo thing turin tu huna hian ilhan thar chawila kan namdang te ruala ma kan son chho zela ma son na le hotlin na kong kan zot tlan zel thi na na zalen na in thuk tlan na le in unaw na ti het zel turin i be chewang u zir na choi ka na thing le mau nung cha te hum hal le rui ho do na kunga ti tak zita ma kan lak lo chuan tu na om te hi mang an nain ala tla bo tu te kan ni he hun poimo hi hu pakhat han se nan kan hang tiang sumpe punna hian apunga tam po le ari sa sanga apunga tam po le ron turinga ti hi i vong tlatang u kan tha local zel tu te ne la ro chun ta ram nuam le thadin turin i thop thewang u he hun hi rem changa la in thalai nu le pa te kan tlongai pol te ko shan te tu thar he dap tu te zoram mi pui zong zong te chunga sarkar thara rin na ang ha tlat awang le min troyom na zong zong te awangin lom thu ka soya mizoram nuam zo le mason zel buap zo le chen fa kom siam turin an du sak na le thop na het tak kan nei zel ka be sei tlat ani kan ram le state alo ru pui chok zel na le india thar din turin i thok tlang chewang u alo me Kualian School Education Minister Zong Dr. Bala Thena Chunga Long Thu kan saya khoi min lo la din saksela Bishop. ole loman sem na kan neya nga kan puan tuang khan vein ya hian an arm contingent pakhat kan neya chumi te chu government na thia college NCC ten neya school contingent loman sem na kan nei nga langa pathum na changin kan puang don ani pathum na loman latu te hi FD Higher Secondary School ten nia commander mi mira shwai to ko in lo sak se panina loman dong tu te chu Government Higher Secondary School Girls te an nia an commander si kong hon moi ko in lo sak se Loman pakhat na dong tu te chu Government Southern High School te an nia an commander Rebek Laram Khaki lo chak sela ole kan lo me consort kang mai ven him na konga ti tha te lo man kan sem le ngal do na pakhat na lo man la tu te hi Darzo Village Council te ani khongain lo chuak sela lo man hian cheng singa le citation ken telani Loman panina dong tu te Pangzol Joint VC te hanni anni hian citation pa ka cheng sin thum an dong tel don ani pathum na loman dong turin khoshi VC te loin ring sela khoshi VC te hian citation pa ka cheng sin ni an dong tel don bokani
Fire Prevention Award lomandong tu te kan longpui chewani ole tuna hian MLA Award kan sem chun zo mga MLA Award hi mi pakhat ne na kan hlan dona kan hlan tur hi laram lua pui apa si nal du oma ani hi HSLC exam sang ni somni palia khan Mizoram puma palina ani loman hian citation baka cheng singa aking telani loman hi apa si nal du oman aron don sakdon ani ole loman min sem saktu kan khwalian baka kambial tu MLA ti chunga lom thu kan saya Suatan tayo spread. ipuite kan zakay ilaw ding ang o Suatan tayo spread ko niliknam kali age pardon kare simat. Rasesot Slame Sas. Suatan tayo spread niliknam kali China or Baye Mer ipuite ichuang ole Somese Te Cha. Independence Day vai sang sari parian no ko no ko sang sang chunga long thu kan suya ang Khwalian School Education Minister zom tak Dr. Van Leng Thanate bial tu MLA zom tak puje jelal pek lo tele sarkar ipoi mo zong zong tele mi pui te chunga long thu kan suya ni